Munasqa hermanos, napaykamuykichis Jesucristo munakuyninpi tukuy kankunasta. Qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachakakuna p'anqapi yupayninqa kashan chunka pisqayoq. Kay sábado chunka iskayniyoq octubre killamanta. Titlontaq nishan yachaqana k'anchaywan. Mañakusunchis, Dios manta allinta hap'akanapaq. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa kutichisunchis kay introducción. Efesios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan huch'uy yupaynintaq chunka pusaqniyoq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Mañapullaykichejtaq Dios hut'ita reparachisunaykichetaq ima suyanamanchus wajiasqa kasqaykichej mayhina valorniyoq kasqanta. Mañapullaykichejtaq qankuna Diospata kaykunaman chayake kosqanpis imayna qhapaqchus kasqanta. Noqanchesqa kanchis may valorniyoq Diospaq. Chayraykutaq pay kicharin ñawisninchejta sut'ita qhawananchispaq. Chantapis qan yachachiwanki imayna qhapaqchus kanki haqaypi. Qan llakonki kaykunastaqa tukuy wawasniykiman. Diospaq yanapayninwan qallunchistaqa sayachinanchis tiyan noqanchesqa. Pisita parlana tiyan, aswanpis orakuna astawan tiyan. Noqanchesqa mana juzgananchisto tiyan, ni pitapis. Sichus chaytaqa ruasunchis, Diosqa hinallatataq juzgawasun noqanchesta. Kichari nishan sonqoykita chay munakuyman, chay kusi intihina k'anchayman Diospaq justicianmanta tarpunanchis tiyan. Noqanchispi sumaq parlayta waqkunamanta chay hatunchakuna nitaq chay justicia noqamanta lluqsin astawanpis chaykunasqa apawasun mana chaqantachu pantachiwasun puriyta ruwayta kay pachapiqa. Sichus noqanchis mask'ashanchis chay Diospaq perdonta paypaq justicianta mask'ana tiyan, paypaq munakuyninta mask'ana tiyan. Noqanchesqa kay pachapiqa ni pitapis juzganachu tiyan, aswanpis noqanchispi tarpuna tiyan chay Diospaq munakuyninta, Cristo karakterninta noqanchispi kay qalluta noqanchesqa sayachina tiyan. Mana parlananpaq astawanpis orakuna tiyan, astawan mañakuna tatanchismanta. Payqa haqaypi kallpata quwasun, sumaqta ruwananchikpaq. Chay kashan kay hap'iqayqa kunan kutipiqa. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan, imawan ninakuntaq haqay hanaq pachamanta yachaqay. Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido, pay kutichimunqa Mendoza llaqtamanta. Pachi hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, Dios tatanpaq munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunaman. Pikunachus uyarimushawanku tukuy ladumanta. Kunanqa kutichisunchis kay kaq tapukuyta. Imaynatachus kay proverbios p'anqapi hatun yupayninqa nishan. Chunka soqtayu huch'uy yupayninqa iskay chunka iskayniyuq. Kaytaqa Salomón qillqarqa
Davidpaq wawan ahinata niwanchis. Huturi kawsaypaq kay yachayqa pichus kapun. Chanta allichayqa mana yuyayniyumpaq. Salomonqa niwanchis o símbolo hina niwanchis kay huturitaqa pichus Diostatanchespaq kay yachayta kapun. Imayna kay huturiqa. Nuqa yuyakuni wawa kaqtiyqa campoman rirqanchis tukuy familiaywan. Chanta kay campopiqa nuqayku tarirqayku hallp'awhumanta yaku lluqsisharqa ashka yaku. Chanta tatayqa niwarqa mamaywan chayqa huturi. Chanta nuqa rikurqani imaynatachus chay huturi karqa mana yaku tukurqachu. Maymantachus yaku lluqsimurqa pero ukhu hallp'amanta manapuni tukukurqachu. Nuqayku chayta tomarqayku, nuqayku chayta apaykacharqayku libre misk'i chay yakuqa. Entonces Salomonqa ahinata símbolo hina niwanchis kay huturiqa. Sichus nuqanchis Diostatanchikpaq palabranta ñawirinchis, hallch'anchis umanchispi, entonces kay yachayqa ahina kanqa, huturi hina. Kay yachayqa lluqsinqa, nuqanchis mana yachasunchu maymantachus hamushan, pero Diostatanchikqa kay yachaytaqa imatachus quwasunchis libre misk'i kanqa tukuy runaspaqa. Nuqanchis kay yakuta, kay huturi yakuta, kay yachayta tukuyman qunanchis. Ahina nuqa tomarqani chay yakutaqa libre misk'i karqa. Ahina nuqanchis kay yakutaqa, kay yachaytaqa tomachinanchis tukuy runaman. Chayrayku pichus kayta ahina tomachin niwanchis ñawpaqman rinqa. Sichus ñuqanchis ñawpaqman riy munanchis kay yakutaqa, kay yachaytaqa tukuy runaman quna, hermanos. Amén. Pachi hermano Guido, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Ima iskay qallariykunataq chaqruykukun chay chayqan yachaqayniyuqpi? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa Llallawa llaqtamanta. Hermanospaq qhawarikusunchis uqtawan Dios palabranta kay tapukuyman hina kay Proverbios p'ankapi hatunin kasa chunka hisq'uwan huchuynintaq kasa pusaq. Kay hinamanta nin Dios palabranqa maypich nuqanchik qhawarisunman. Pichus yachayta tariq pay kikinta munakun. Pichus yuyayniyuq kayta munaqqa allin kaqta tarin. Entonces kaypiqa ima niwanchis pichus nin. Yachayta tariqqa pay kikinta munakun. Nuqanchis hermanos ni si kay Diospata chiqan ñanninta riqsinchis, chiqan ñanninpi purikusunchis chayqa nin nuqanchisqa vidanchista munakunchis. Kay almanchista nin nuqanchisqa munakunchis. Almanchisqa mana parlasanchu kay mantachu kay mundo ruwan, mundo piensa. Kayqa parlasan p'iqiñanchismanta, yuyayninchimanta chaymanta parlasan almanisqaqa hermanos ni. Chayrayku kaypiqa nillawanchistaq qhapantay pichus nin kaypiqa. Kay Diospata pichus yuyayniyuq kayta munaqqa allin kayta tarin. Pichus kaypiqa ni hermanos ni kay Tata Dios ñanninpi sumaqta qhawarikun, sumaq piensarikun, Tata Diospi sumaqta wiñan. Chayqa ima tarinishanti kaypiqa sumaq kawsayta tarikun. Imaraykuchus mana Diosmanta uq laduman ripunchu, mana t'akakunchu Diosmanta. Chayrayku kay ñanpiqa nuqanchikqa kay ñanpiqa sapadiya nin. Sapadiya nin nuqanchisqa Tata Diospa hina kawsakunanchik tiyan. Kuyakuyniyuq. Chanta nin llampu sunquyuq. Mana chayllachu nin. Astawan nin nuqanchis kawsananchis tiyan Tata Dios. Nuqanchisqa astawan kay ñanpiqa takrikuspa
Tata Dios ma alabaspa noqanchis purikunanchis tiyan. Pichus noqata nin Tata Diosqa pichus noqata munakuwan. Pichus noqaman takikuwan chay runaqanin. Noqataqa altuman churawan. Altumanta churawan. Y Tata Diosqa nin kaypiqa payqa yupaychasqa y noqanchisman Tata Dios kallpata apachimuanchis kay Espíritu Santo chayqanta sumaqta purikunanchispaq. Chayrayku noqanchis mana hermanos nin, mana pantananchus tiyan. Astawan kay últimos díasqa noqanchisqa umanchispi kanan tiyan Dios palabran sumaq. Noqanchis kay ñanpiqa sumaqta sayananchis tiyan, sumaq qhawakunanchis tiyan kay ñanpiqa. Mana pantananchispaq sapa huk hermano, sapa hermana, porque llaki tiempo hamusanña. Mas hermanos mana umanpi hapikusankuchu nin Dios palabrantaqa vidanpiqa. Zipunqanku nin. Chayrayku mana chay noqanchiswan pasananpaq sumaqta Dios palabranta vidanchispi hapikunanchis tiyan. Y Tata Diosqa yanapawasuchun chayman hina qhaskikunanchispaq, chayman hina wiñananchispaq y paypaq hina noqanchis huk día takinanchispaq hermanos. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Chaymantataq, imatataq kamachin Señor ninchis ruwanankupaq tukuy wawasninta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso, pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanos ni hatun napaykuy tukuy qankunapaq kachun Tata Diospaq munakuyninpi. Kunan kutichisunchik kay yachaqakunap anqapi kay kinsa kaq tapukuyta ahinata nishawanchik kay Marcos anqapi hatun yupayninqa kashan chunka iskayniyuq huch'uy yupayninkunataq kashan kinsa chunka iskayniyuqmanta kinsa chunka kinsayuq kama. Ahinamanta Tata Diospaq palabranqa nishawanchik. Chaymantaqa escriba runa nin nisqa. Kusapacha yachachik. Chiqantapuni qan parlanki Tata Diosqa uqlla kasqanta. Imana paymanta aswanqa kanchu. Chayrayku munakunanchik tiyan tukuy sunqunchikmanta, tukuy yuyayninchikwan, y tukuy almanchikwan, y tukuy kallpanchikwan. Ahinallatataq runa masinchikta munakunanchik tiyan imaynatacha nuqanchik munakunchik ahinata. Chay iskay yachachiykuna kasharqa Tata Diospaq wawasninman. Kay tapukuypiqa niwanchik imastataq yachachin Tata Dios tukuy wawasninman. Kay iskay ruwanasta. Chay iskay ruwanasqa kashan uqaqqa Tata Diosta munakunanchik tiyan tukuy sunqunchikwan, tukuy yuyayninchikwan, tukuy kallpanchikwan, tukuy imanchikwan. Qhipankaqtaq kashan runa masinchikta munakunanchik tiyan imaynatacha nuqanchik munakunchik ahinata. Kunanqa kay iskay kamachiykunaqa hatuchik kamachiykuna ahinamanta Tata Diospaq leyninqa hunt'akun. Imatataq niyta munan si nuqanchik munakunchik Tata Diosta y runa masinchikta imaynatacha paypaq parlaynin kamachiwanchik chayqa kaypiqa nin chay tukuy imaqa Tata Diospaq kawsayninta sunqunchikman churashan ahinamanta nuqanchik wakichisqa kananchikpaq haqay hanaq pacha llaqtapaq. Y ahinamantataq sunqunchikpiqa hap'ikushanchik imaynatacha Tata Dios yachachishawanchik sapa huk nuqanchikman ahinata. Chayrayku munasqa hermanos ni, munasqa wawqis ni, nuqanchik yachachisqa kananchik tiyan kay imaynatacha pay kamachishawanchik. Kay iskay ruwanasqa ancha sumaqpuni sapa huk nuqanchikpaq imaraykuchus Tata Diospaq kawsayninta sunqunchik ukhuman churan. Tata Dios yanapawasuchun y tukuy nuqanchikta bendeciwasuchun. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta.
tawakaj tapukuytaj nishan. Ima tikrakuytaj ruakun sapa tata Diosta qhatikuqkunapi. Kay tapukuyta qusonchis Pastor Corsino Condori pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta kutichimunqa. Hola monasqa hermanos, Tata Dios hatunmanta tukuy qankunata bendicionta t'akaykamuchun tukuy qankunaman. Saludamunkichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha Misión Oriente tukuy qankunapa mayinkunachus uyarinkichis kay programa nekta kay Diospaq palabranta. Kay tawakaj tapukuyman hinaqa nin kaypiqa ¿qué transformación ocurre en cada seguidor de Dios? Ima cambiotaq kunan pasan sapa creyentepe. Sapa cristiano mayqinchus Tata Dios servimunanchis ima cambiotaq chaype pasan. O ima cambiotaq pasanantian. Nin kay apóstol Pabloqa Romanos manjenaga renovaos nin. Renovaos por la renovación o reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cambiananchistian o reforma canantian no ganjispe, tukuy pensamientos ninjispe. Canantian yoya ninjispe cambio o reforma, carácter ninjispe canantian o cambio. Chantapes entendimientope, accionespe, imapes ruanjis chaygunaspe. Dice chantapes motivos tukuy chaygunape. Entonces, qhawayninchispi, yuyayninchispi, ruwayninchispi, puriyninchispi, tukuy kanantian cambiasqa, anchay sotikon reformaqa. Reformaqa cambiay. Mana allin cosasmanta, cambiay allin cosasman. Porque Tata Diosqa siempre runataqa ruwan allinpaq. Runaqa acostumbrasa kanchis mana allin ruwayman. Entonces, pero Tata Dios ninjesqa chay runastaqa chay mal kawsayninmantaqa, entonces Dios cambia imunan, transforma imunan allin runasman, llampu runasman, humildisman, mansusman, pacienciayuqman. Entonces, Tata Dios hinata cambia imunan, porque Tata Diosqa munan noqanchis Jesucristo carácterninman chayananchista. Chay humilde, manso, Jesús semanas carga anchayman chayananchista munan Tata Dios ninchis sapa mayrinkunachus kay Diospaq palabranta estudianko mayrinkunachus Diospaq palabranta seguinchis tukuy paykunapaq Tata Diospaq deseonqa ajina munasqa hermano cambio kachun tukuy cuerponchis almanchis yuyayninchispe. Tata Dios sapawninchista bendicebasuchun kay estudiopi. Pachi Pastor Corsino allin kutichiskaykimanta kay tapukuyta. Phesqakaj tapukuytaj nishan. Ima ruwaykunataq rikuchiwanchis chay hanaq pachamanta yachayta. Kunanqa kutichisunchis kay phesqakaj tapukuyta. Proverbios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan chunkawqniyuq huchu yupaynintaq chunka iskayniyuq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Mana yuyayniyuq runaqa runa masinmanta mana allinta parlanchu. Yuyayniyuq runari ch'inlla kakun. Tapukuytaj nishan. Ima ruwaykunataq rikuchiwanchis chay hanaq pachamanta yachaytaj. Diospaq palabranqa nishan. Sichusqan yachayniyuq kanki. Mana parlankichu runasmantaqa. Astawanpis ch'inlla kakunki nishan kaypiqa. Maypichus mana yachayniyuq runas kanku. Paykunasqa mana allintachu parlanku. Mana kusatachu parlanku runasmantaqa. Nuqanchis munakuywan qhawarinanchis tiyan tukuy runasta. Mana chaqnispa ni pitapis. Maypichus Espíritu Santo sonqonchispi chay munakuyta qowanchis. Chaywan qhawana tiyan runastaqa. Paykunasta astawanpis apana tiyan.
maypichus noqanchis chayñanta rishanchis qhatikushanchis Jesucristota chayta riqsichina tiyan paykunasmanqa. Nisqaykiqa Espíritu Santo k'achanchanan tiyan haqay hanaq pacha yachayninwan Espíritu Santo hamunan tiyan noqanchisman wakichinanpaq tukuy noqanchista allinta parlananchikpaq willananchikpaq pichus machk'ashanku chayqan parlayta chayta ruwana tiyan noqanchisqa. Espíritu Santulla chaykunastaqa ruwan tukuy runaspi pichus qhatikunku Jesucristotaqa. Chayraykutaq noqanchisqa mañakuna tiyan tatanchistaqa Espíritu Santuta kachamuy noqanchispi tiyakunanpaq llank'ananpaq. Amén. Soqtakaq tapkuytaq nishan ima qhawaykunastaq ruwan runaspi mana hap'inanpaq chay hanaq pachamanta yachayta. Kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela. Pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Santa Cruz llaqtamanta watimanta saludo apachimaykichis tukuy hermanos, hermanas maypichis uyarinku Bolivia enteromanta hermanos allin p'unchay kachunqankunapaq. Kay paqarinpi qhawarisunchis kay watukuy kashan suqta watukuy. Ajinata ninkaypiqa, ¿qué influencia hace que una persona rechace el entendimiento de lo alto? Influenciaqa niyta munan contagiawanchis y piwanchis purinchis chay, entonces pichus, por ejemplo, pichus machasqa runawan purin, entonces runaqa qhawan machasqawan purin, machasqallataq nispa y entonces ajina influencia niyta munan. Kaypiqa nishan ima influenciata entonces pitaq ya laqhayachiwanchis umanchista kay versiculuman hinaqa kay Corintiuspiqa nishan kay Dios de este siglo niyta munan según los entendimientos kay Dios kay hallp'apatamanta nin kay hallp'apatapi kawsakuq chay q'alata laqhayachisqa nin entendinankuta chay incredulusta pichus mana Diospi creyiqkunata astawan laqhayachisqa umankuta yuyayninkuta mana cuentaqa kunankupaq, entonces chay kashan kay respuestaqa ala kay Satanás astawan chay mana creyiq Tata Diospi creyiqkunata laqhayachin nin umankuta chantapis huchapis nin laqhayachiryawanchista q'alata apartawanchis Tata Diosmanta nin borrakapun nin chay imagen Tata Diospaq imagen semejanzan apasqanchis primeritumanta chaytapis q'alata tapayapunin huchawan laqhayaykuchin. Entonces chayraykutaq débil runasqa, débil q'ala débil mana fuerza kanchu Satanasta tentacionta vencenapaq antes debilitarkapusqa q'alata llawchuyapusqa y mana fuertechu. Entonces chayraykutaq ninkaypiqa nuqanchisqa Diospi creyikunanchis tiyan hermanos, purinanchis tiyan chantapis creyenteswan pichus Tata Diospi creyiq chaykunawan pichus parlanku Señor Jesucristumanta chaykunawan purinanchis tiyan ajinamanta astawan k'anchayman rinanchispaq mana laqhapi kawsakunanchispaq hermanos chayta nishawanchis kay paqarinpi. Entoncesqa nuqanchis creyentes kananchis tiyan mana porque si mana creyisunchayqa nuqanchispis laqhapicha purisunman ñawpaqta manaraq Señorpi creyispaqa laqhapipuni purikusharqanchis ichari entonces pero kunan Tata Diosta riqsiytawanqa k'anchaypi purisunchis kunan manaña laqhapichu runaspaqpis kasun k'anchay manaña laqhachu kasun sino k'anchananchis kashan Tata Diospaq munakuyninta yachachinanchis kashan chay pichus mana creyinku anchaykunaman hermanos, hermanas. Pachi, hermana Ángela, alli kutichiskaykimanta kay tapukuyta. Qanchiskaq tapukuytaq nishan. Ima kinsa ruwaykunataq rikukunqa espiritu kawsayninpi
pikunachus hap'inku hanaq pachamanta yuyayta chaykunapi? Kunanqa kutichisunchis kay kanchisqaq tapukuyta. Efesios p'anqapi hatun yupayninta kashan huch'uy yupaynintaq chunka qanchisniyuq chunka pusaqniyuq kama. Diospaq palabranqa nishan hinata. Mañakuykichej tukuyta kamachiqniychej Jesucristo Diosniy atiyniyuq tataqa Santo Espíritu neqta yachayta yuyayta ima qosunaykichejta ajinamanta Dios imaynachus kasqanta maychus kaqta yachanaykichejpaq mañapullaykichejtaq Dios sutita reparachisunaykichetta ima suyanamanchus wahyasqa kasqaykichej may hina valorniyuq kasqanta mañapullaykichejtaq qankuna Diospata kaqkunaman chayake qosqanpis imayna qhapaqchus kasqanta. Tapukuytaq nishan ima kinsa ruwaykunataq rikukunqa espiritu kawsayninpi pikunachus hap'inku hanaq pachamanta yuyayta chaykunapi? Kaypiqa nuqanchisqa yachasunchis imachus kashan chay kinsa kaq ruwaykuna maypichus espiritu kawsayninchikpi rikukunan tiyan. Kaq nishan kaypiqa espiritu neqta yachayta qowasun kay yuyayninchikpi sumaqmanta hap'iqasun. Chantapis iskay kaqtaq nishan Dios niwasunchis maychus kaqta yachaqananchikpaq pay qowasunchis chay yachaytaqa kinsa kaqtaq kashan kaypi nishan Diosqa kichariwasun ñawisninchiktaqa sumaqta riparinapaq sut'ita qhawanapaq ima suyanamanchus wakyasqa kashanchis chay kashan chay kinsa kaq ruwaykunasqa noqanchispi kawsayninchikpi chay ruwanaqa kay yuyayqa chantapis cuerpo entero combinakunan tiyan nishan kaypiqa imapaqtaq kayqa noqanchis sumaq kananchikpaq qaris warmis sumaq kanaykichikpaq kabal kanaykichikpaq nishan kaypiqa chayraykutaq noqanchisqa necesitanchis Diospaq yanapayninta noqanchispi pay riqsichin tukuy wawasninta Espiritu Santotaq yachachiwanchis chay riqsayta chay reparayta chay suyakuyta maymanchus noqanchis wakyasqa kashanchis chayta nishawanchis kaypiqa chayraykutaq noqanchisqa mañakuna tiyan Diosmantaqa qaparikuna tiyan tukuy sonqowan tukuy munakuywan payqa suyashawanchis haqaypiqa wakichikuna tiyan sumaq kananchikpaq Diosninchikpaq paywan ripunanchikpaq. Amén. Hinamanta tukunchis qawariyta kay yachaqakunata noqanchisqa tukuy sonqomanta entregakuna tiyan Diosman paypi mask'ananchis tiyan chay sumaq kawsakuyta Espiritu Santoqa qowasunchis chay yachaytaqa chay chiqan parlayta chay chiqan ruwayta chay chiqan kayta noqanchisqa sumaqmanta allinmanta mañakuna tiyan qaparikunanchis tiyan tatanchista pay qowasunchis chay bendicionta chay sumaq kayta payman ripuna tiyan ama qhapakunachu tiyan astawanpis allinmanta k'askakuna tiyan paypi kashan salvación. Amén. Munasqa tatay qankashanki haqay hanaq pachapi chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay kunan kutipi mañakuyki
chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay kallpachay Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita qanllapi salvacionqa kashan nuqayku atinikuyku qanman tatay perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.